Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobro večer, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Danas pričamo o Partizanu koji je na svom terenu u Beogradskoj areni u šestom kolu ABA lige dočekao ekipu Krke i ispratio je sa 33 poena razlike. Ali prije što krenemo na tu utakmicu koja je veoma zanimljiva iz nekoliko razloga, vidjet ćete, ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal i da lajkujete ovaj video. Jako je važno da lajkujete ovaj video kako bi algoritam pogurao da dođe što više ljudi. Što se tiče utakmice, Partizan je na svom terenu bez većih problema savladao ekipu Krke 96-63 u jednoj, pa može se reći ako ste navijač Partizana, jako uzbudljivoj utakmici. Ali nije uzbudljiv rezultat koliko uzbudljivo ono što se desilo. Naime, Dwayne Washington i Isaiah Mike su konačno dobili priliku i to kako su je iskoristili. Sad, ako uzmemo u obzir da Krka nije apsolutno reprezentativna da bi se pričalo o jačini nekog protivnika, uz svo poštovanje ekipe Krke, ali to ni blizu evroligaškog nivoa nije. Hajde pre svega da krenemo od Dwayne Washingtona koji je dobio priliku u startnoj petorci zajedno sa Frank Ntilikinem koji je tu bio kec, Mario Nakićem na trojci, Pokuševskim na četvorci i Balšom Koprivicom na petici. Željko Obradović izveo takozvani rezervni sastav i Frank Ntilikina je vodio glavnu reč, odnosno bio glavni kreator igre. Što vidjeli smo odgovara Dwayne Washingtonu. Sad, Dwayne Washington je proveo negde ispod 20 minuta u igri i postigao čak 16 poena, bio skoro nepogrešiv za 2 poena i sa 3 poena je bio 2 od 4. Sve ukupno 5 od 6, 2 od 4, 7 od 10, 70% iz igre za Dwayne Washingtona. Fantastična igra Dwayne Washingtona. Ono što smo mogli da primetimo kod Dwayne Washingtona jeste pre svega njegova eksplozivnost. Mislim da smo konačno posle nekoliko meseci dobili pravog Dwayne Washingtona, odnosno svi koji su se pitali šta Dwayne zapravo može da uradi, upravo smo u ovoj utakmici vidjeli. Sad, ona čuvena kaže dok jednom ne smrkne, drugom ne svane i mislim da će Dwayne Washington itekako dobijeti priliku sve dok je Carlik Jones sidelined, što se kaže, odnosno odsustvuje zbog povrede nekih 10 dana, pa ćemo vidjeti koliko će i da li će dobijati Dwayne Washington priliku umesto njega. Ja iskreno mislim da hoće i ovom utakmicom je pokazao da je itekako kvalitetan igrač, veoma brz i ukoliko ga šut krene, ja verujem nezaustavljiv. Dwayne Washington u ovoj utakmici jeste imao neverovatan šut, ali opet kažem, protivnik je bio ekipa Krke koja nije ni poznata po tome da igra dobru odbranu, niti bilo šta, niti je pretendent na ABA ligu. Oni imaju skor 2 pobjede i 4 poraza sada u odnosu na Partizan koji je prvi i suvereno drži to mesto sa 6 pobjeda bez poraza. Ono što smo primetili kod Dwayna Washingtona jeste da vrlo brzo i eksplozivno ume da promeni pravac, sjajno se snalazi na pick and rollu i definitivno ima mogućnost da odigra i taj ekstra pas ukoliko vidi da sam ne može da prođe. Mada u ovim situacijama je vrlo lako prolazio i izlazio na kraj sa protivnicima, nekoliko floatera je bilo vrlo dobro i posle 2 promašaja ušle su još 2 trojke i spot-up situacija. Odlična igra Washingtona. Ono što sam također primetio jeste da Dwayne Washington jeste zapravo prava pravcata dvojka. Za razliku od Ife Lundberga kojeg postavljaju keca, Frank Ntilikine koji također igra keca, Carlik Jonesa koji igra keca, ali mogu svi da igraju dvojku, Dwayne Washington je klasična dvojka. Ukoliko mu date priliku, a verujem da svojom eksplozivnošću može i sam da stvori sebi priliku, dići će trojku, dići će i polu distancu, ići će do kraja i verujte, imamo skorera u ekipi, što se kaže. U ovoj utakmici smo vidjeli da možda bude itekako efikasan i na njemu je samo još da to pokaže i na ostalim utakmicama i ja verujem iskreno da će dobiti poverenje kod Željka. Ono što također jeste jako dobra stvar jeste igra Isaiah Mikea koji u ovoj utakmici dobio nešto preko 20 minuta u igri, postigao je 9 poena i vidjeli smo da i on ume itekako tedi da prevede loptu, ima jako dobru kontrolu, ume licem da igra košu i mislim da možda bude odlična četvorka, još malo samo da se uhoda. Naravno, ovo mu je drugu utakmicu koju nastupa i to prva pred beogradskom publikom. Verujem da će ambijent beogradske publike dodatno doprineti da Mike bude baš onaj pravi Mike iz Burga. Moram priznati da do sad nisam mnogo pričao o Majku jer
tobože nije ga ni bilo, bio je povređen, a verujem da može da pokaže, bar na osnovu ovoga viđenog, da itekako ima kvalitet, ali da će biti potrebno još malo vremena da se uhoda u Željkov sistem. Ono što također raduje u ovoj utakmici jeste igra Marija Nakića, koji je također uz Dwayna Washingtona bio najefikasniji na terenu sa 16 poena. Na to je dodao i čini mi se 9 skokova i Nakić je za 21 minut na terenu bio, bar po indeksnim poenima, najefikasniji sa čak 20 indeksnih poena. Tako da Mario Nakić definitivno zaslužuje mesto u rotaciji u Partizanu i mislim da će itekako dobiti šansu. A ono što raduje jeste Pokuševski, koji je ponovo vrlo oslobođeno igrao i definitivno on se oslobodio u ABA ligi, kao i Balša Koprivica. I sad ja ne znam da li je do protivnika koji je dosta slabiji ili prosto do njihovog mentaliteta, gde u ABA ligi apsolutno rade šta hoće i imaju toliku dominaciju odnosno protivnika, a u Euroligi se prosto stisnu i nisu u mogućnosti da naprave neki bolji play nego što to rade u ABA ligi. Također u ABA ligi je nastupio i Mitar Bošnjaković, koji je imao 2 neka nevjerovatna pasa iza leđa i no look pasevi koji su prošli i jedna i druga situacija. Jedna je bila za trojku, druga je bila za polaganje. Ja mislim da u oba slučaja je bio Mario Nakić egzekutor napada. U svakom slučaju, jako dobra partija Partizana i hajde da kažemo, iskupili su se ovom pobedom za onaj nesrećni poraz od Virtusa koji je morao doći. Partizan na statistički svojim parametrima na koje smo navikli, nevjerovatan šut iz igre, za 2 poena skoro 70%, šut za 3 poena oko 35%, skokovi 34, što je jako dobro, ali opet taj broj mora da se poboljša i u Euroligi, ne može samo u ABA ligi da se skače. Izgubljena lopta 11, asistencija 18, to su negdje otprilike prosjeci Partizana i u Euroligi do sada, tako da sjajan performans i definitivno sve to nadoknađuju indeksni poeni koje je Partizan imao 108 ukupno, za razliku od samo 60 koliko je Zadar imao i ne čudi ovaj poraz Zadra od 33 razlike. Partizan na prvom mestu suvereno 6-0 trenutno i očekuje ga duplo kolo u Euroligi, tako da se nadamo dobrim partijama, pre svega protiv Monaka, a onda i protiv Fenerbahčeja u Istanbulu. Nadam se da ste uživali u klipu, recite mi u komentarima šta mislite o igri Dwayna Washingtona ako ste gledali utakmicu, šta mislite o igri Zej Majka, kakav vam je Mario Nakić, Arjan Lakić je dobio svoje minute, Mitar Bošnjaković i tako dalje. Ljudi, družimo se u komentarima, komentarišemo i lepo večer vam želim. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, kako sam ovo zbrzao, ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se koliko već sutra sa novim informacijama. Ja sam Stefan i čao.